e whange fo ringa mai e ko kere whange se ri pāloka. Pe korse rau whai vai ringa ia la konga le skala e ri pāloka. I pāloka, whainga pāloka lea. Oro au sia e le leua le ong sumal whapasenge o pāloka a Tui'A. Ia maro kako whakakari pēr wālanga. O leo vai aku o korunga i aso. O sai mai aku le epa il kufanga o se fukumidionga fo i le whai le vai aso e le whaia le whainga pāloka. Le whanko e sai mai a ngafi fo. Fōringa mai o le lava enge mai lava e kula epa le mka upu lea ongo lewa au sia e le lewa le whanga le afare pāloka a Tui'A. Ai o sirke le lava e lo mawa whau. E le ise sui a le tapipi ngātu. Ke le luinga la po where kawanga ia le tapipi por me fo e ngongofo i tā whaka ai wharekangi le tapipi. Wa o ke longa i le lewa lava i e lau mai kau ai longa e whai le lewa melea o le whai o sangkangi. Sangkangi mga upu lea se fungi milionga le kau enge aku e whangange kulepa. Ai fōringa mai o sa ili lava e le tapipi se avangoa. E whaing whaofi la kom ka upu lea whapea whakosinga ku whainga o se lau o se fulmilionga kai mile vai aso po le solua e o iulai lenga ku whai. Ia e whalipā loka la se fulu o iulai. O lo whapea whangara o lo whapea ngā whoila ia Tui'A o lo mabai pēr po whenga ngā i elim ka upu. Ai le isim ka upu e whapea o mai songa whinga ngalo. Pawai mea o katkari pēr po wheme whai e le whanganga de sau o le basa le sau kai minge o kono le whaaso o sau lava basa mga upu lava le kasi siaka. Malo whaavitai, o le wa mai fo i lunga ma le tūlanga o le toi molinga fo i le o le warrantanga i le whai lua mai wha tūla fono le official whainga pālota. Ia le declarations of result, le wa mai le lato declarations o le whai ungalo i o le whainga pālota ma u whai lua mai lava manu malo a iai o le whionga ia Tui'A pai. Ia o le fo ua mai a ea fo i ona au mai se te dopo a mai le malenga po le official le au malu le malo le tūlanga lea. Ia le nā tusi wha amao ni o le filifilia lea le ua mai a foi. E tusa ai o ai inga ia o le foi upu valu wha pui lua ia ma le pui pi o le tūla fono whainga palo te lua fisu ma le iwa. O au tui ma le li whano va le toa so lau vi le lua o le malo. O tusi eina antu ai le nei tusi wha maonia mo le sui tau vā ua tā ua i la so kwa ki kilo kulanga le kaungi fu mai la ua o filfilia e vea masui usufono o le pāle mene mo le malo tu to tasi o sa mo le tu malo palota o sa fatalua Tui'A pua fuatongi le toa. Tu enatu i lo unei lima i vailele i le nei aso suma le tolu, which is today, Iulai roa whenua suma le ono, sainia, tui ma le li whano, va le toa so lo vi le lua au o le malo. Ia, ua mahe au na whaalau i lo mai, ai o le whesiringa e sa ua mai ni, po le atu e ngā mawhawhau e to ino tu le epa, ino na pisa mai, ai le i eise sui le i tau pipi na tamoe, ua sa o ai tala le tamai titisa vai. Ua amata ua nga i le lea i le mawhawhau. Tu lo whawhau. O le upusa o nga, o le koe inga, ua nga i le lea i le mawhawhau. Tu lo wa. O whengi mei laro le la, e le isanga sui kau vare HRPP. Ana auso mai fua ia whaangamu HRPP fua le ua. O le whesiki. Ai se ana le filifili e le ua e anu tuto tas, o e anu le HRPP. O le whesili anga? E ia mafu anga le ua wa le arua e fu isi tui tamai ta ilesa tina le sa tau va. Ai le ia se mea la auso mai e fuanga ia. Fa anga mu HRPP fortanga tai le ona mu HRPP. Ole mana ia i ole vaenga le loa ia tunga au mai lunga e le tustusinga le fionga le lipule o le tatou company. Le fionga le ngaftas e afumono. Ole taua ia. Ona ua ese wasala ese le mea ua o ia i le angai al koe inga. Ua leo mai e a maine mau anoa se i angai ai le malo.
a o le ngai le o fai le kai mini ngai le Atoa o le ngai e o e ave le kula fongo tu sana paua le mea le o fai nei le to ina le temile nei na o le kuso pole o koe kea pe yengi anga mea manga ngai e fai e ngai e fai nga Malo. He does not care anymore any opposition. Paua le mea le o ngofo fai fai nga o ia matula fono nga o ia marekangi nga o kangi le uta vatununga le tustusinga le ale ma a tonua ia a mai so no filinga nga paule me fange siaka ia esa oi a ka ko kirkiro ngai le vale o le luafe luakasi i le kaimiringai sa wale le tapipi laro kai nga kulepa fasu fiku sui pa o mai pa o survan se furvan o surfa sulua e le ai asin kai vale fa pe wa mauri le pe anu li nga ko sa lalo nga sa wa lalo fa fiku survan surfa no fulong a lo fanga le lufu lima le lufu lima kusa fa fiku lufu lima survan surfa sulua e sa wa ngai lalo fa solonga le lua ale foi mai kaupo o ongo ele fiku e pai election o le oki lava ia le fonga le tapipi e ke ola ia mai maulanga langa ia fonga luenga male mar kai misanga kai ele kuma le ia sa moa pe ola ma kwa falanga inga lava langa luenga ele i fonga ko inga results le ia mo mai langa kai inga kai mingi wa le ila ma se si foi le o le sanga fufuanga foi le mole training po se vako se fakokuanga i se sikanga kala kiki e train mole kai inga le paki molu manga e ke ola ia pe o le leadership ia male matonga ke male langa fai ola kai inga le e fa le kon wa kawa nga o kula me se ya ke le po se kan kula mai msalonga e o foi a fon ko ele ke kaya fai ngo fai le nga lo nga wa ya ke kai mi akole nga ingi msalonga fu fa muinga a famu nga sa kulila la waya o le fesili numero tasi la vale na le o tu la il temine o fe o yai sui ka va le tapipi o ko yai se o yai ni fo kulo o yai ni manatu o to e falia e yai se mo vainga faisanga kala ko inga o le a e lo ma fo polo manatu le o yai le va au malale o kupure e tapipi awalanga ele o le nia ka ko e makailinga le aki epiko po ele o le nia e makailinga le lalo langi nga makua ka o ingo mai makailinga ala e sa fa ia ko ku le epa le kala ku le epa nga fai le aki epiko po ele ai masesi nga va o le fesili le na le fesili te le lo ma fo mai e avaku fo fesili ni ia o ko ia i ku Malo ye le ia i ko sui le HRPP e ko ke le fesili la sanga faia i fe la sanga ma ngoko a ka kia le HRPP e fango e au mo ma se lavia o fesili dinga wa uma pa roka kele mo le Atoa uma le pa roka kele longa lua fa o popo i ma pa elections ele ai se aru i rumanga o le aru soro muri le mele kupu ale na e mai nei fai numero kusa pa wale o ko inga kanga kamalanga fai nga por kiki nga o fa sa mai ruma ai sa vali soro muri e sa vali soro muri kusa ele ai se result to mawa pa wale mele le ko fai ku pe mo pisa ku ai ko e o fa masingo e fa mo e kula e pa so so ngi mai yang me e fai le ala fo ile o le vanga ka o fai ni fo fuanga ngi fo ke lo ngi fa masingo no awa ko pawanga ka nga kaya le lang olang mo ko fa wa vai ta to wo ai tanga ta tau va le ya tau ma nai wo ngai ka ngaka wa mama e wo fa ya ku sa wa o le meanga le wo fiu wo yesu e ni sui ka va o le HPP wo le la va ka ma wa mama le ma si le nga fo nga e o fulang mo nga ma ya e po e mai mo waka o nga le imakua ioi ai le fa peta te fa ya to la se wa mama o le wo fa ya inga kusa ele yo paroka e nga uma nga po e mai ro waka ke HRPP pa wa mele la ka ulang yo o fa ya inga
Ai ole ano no fo ya lo au. Ola fasili le I'd love to mention their name. Ole a e mo fo ya inga ma fa lo ya inga ai le se kula se ila vea inga ko inga pa ki fa pema. O ko yo whatever. Lo au. O ois. Victor kama pua Victor. Lupe makasila. O ene lupe makasila le si amu pini o kau fa le anga le fa inga ma ko. E ke o so ke kau fa le anga ma e fia fa ku ala nga ila fio ngal pa le bia. Ai le whaari rā lo whiwheke ke aru e kau whaaku nunga e HRPP. Ora upu kusa o le waku. E tau te oifo ko ke whaki ngā karinga i ko kongo le pāre menge mo ko mangaku. Ai le se i oifo e whai mua muaro ko loko i whale ua mama i oa ma mama i kaloa. E whawhiwhea la o le whisiri la le la whai aku ngei. O le whisiri ko sa o ale e taua ma le whawhonga mele turu. E whawhiwhea la nga ko o mai ko ke o mai e fia kai kai sa mua. Ai le mawhainga ko whai ia kula e pai abu e se ia marango fua kai kai. E whawhewhea nga kou mga ngao e whaakua kua inga o kou e la kungu. Ai o ai a kula e pai le mawhainga kou kakarasa o i kou. Kurau. O whea kou fia kou kakarasa o le whai. E maa ngana rau fisiri lei atau. Mai. O whea kou walanga le la kou ki o mai gei. O si upaya ya li mongia o li mongia o le mole remote control le aku le pa. Usa o le asu ia. Ele o ko ye ya so nga ola mole i kumalo. Nga paualo nga ola la ye e ola mo ku le pa. Paua nga. Alo ko aku le pa e o mile bo uma bo ka pe le remote e ka pe a fo. So o le ala nga ile fia fe fu asa ka kala ile ko nga fai puli. Ele ai wala nga ile leadership ya ale HRPP. Kasi le ka nga o nga fa ma vai aku le pa po le ale langi ko inga. Ke roi fasi mua uma e sui o le HRPP kuri e se. Ia. E fasi mua ke roi ngai fasi ai roi sui o le HRPP. Ma kuri e se ai makiki e fafo ma le HRPP. A o lea o ke fesili atu. O ke fesili sa o a i ka ngakaia lea e fia ke kele ko kongo le HRPP. E whawhewhenga kou o mai kou ke fia ka ia lea kuhu. E le mawhainga kou fixinga kou paki. Te wa ainga o kou ko i lalo popo wa ka wa lea fa ke mo kalasi. I'm saying this from a pure heart. Wa makua ka wa lea le o langa fa ke mo kalasi i kou mea i fai. O le ale wingo lo fa mitala. Le anga so se va ainga fa o fai i so se ku. So le e kasi ro lau feio lua au failure i ku langa lau leadership. Out oi. E vote out oi wa pe ke fa ma vai fosi oi ke fa ma vai. Ia wangi ko nga mea la ko ngofo ma ko li ai lava ai fa ia ka fili sa ngo ku le pa nga o ko ilano mele mo la fa so na li eto Ale sa le ya o nga ko inga fo le wala ngo ka ko mala vai e ka ko le mai e ka ke mga mia se ko angai le fo e lo ko ngai ko ngai le ka ke vai ko ke minge pe o si le ko le ngai e o si le ngai le ka ke ngai ko e fa fo lo le ngai la ngai le malo i sa mo ai mga mia se ku ngai mo se ku malo si mo se ku em fai onga ngai le malo i ngai fa ma venga fo la ba le media la ko ia ma ki le media i langa va i la ko lo fai le ka longa ba ka ko ku ya ai fo e nge fa ngo fo le ba ia ku e le o le ka ko ngai o le makua i ku ngai ka fa le anga lava i ku ngai vai masei i ku ngai e langa me le anga me valea ya ai awo kia ila ko ngaru ngai ka fai al fongo ren kia ngai e makua le ya se me le ya pe nga kasi singa me foi va ngai o papo ma fonge ma kulepa singa kai popu anga le kulepa ai e kero kai o mo kwa fa le kongwa le fonga ngoma le fongo ko me foi ko la o mo le anga ala sa mo le bango nga fesiri ko kong nga kasel fesiri kali me ikua le ai se follow up le se fingau le se kakao aku i me mai fingau mai lunga isi media ya ai o bainga nga asiaka
Ka ke mga mia se ku ngai le lei ma se karsia ya lo ku ma se si papaki e malo se ku le chapipi pe fa le lenko e fa le chapipi Ua le ei mani mea a noa e mawhaina toi a ngaia. Le a taua ma anai, ina ua uwa ia tu ua pei wa tau ngungu ma se ki ai ka kouwa pe mai. Puia, pe au fia fia wa kausil file mu. Te loe, o le ai ongi mea a ngoa koe a ngaia. Le ai mani mea mana tua mai. Na paua mea lai tu tonu i tangata nei. Koe a o kau whaleanga. A o le mea e leanga. E le mawhainga whai kongon pare menge wa kuri e whafo whikarai. O tatou mau mai la. Tusa ua le ai mangi mea. Pei au le fisiri fo ile. Le kala fo ile le a ruka ia ngā. O le o koi ai masem. O le o koi isi ka mai ki kiro o mangafa. Kusa o le mea na. Wa le toi ai mani manatu a noa. Le alanga pi wa ngā o le whaarororo ai. Wa ngofo pe wa le iroa tau te tana. Wa foi wa whakumuinga o lako kangaka. I le kau whaaleanga. Ai mana tua mai le a taua mana whaafonga sa moa. E le karia e whonga whekalai ni kau whaaleanga ia. E le karia inga. Ngā paua mangaku la ua matua whaatumuina i le a limongi ma makuila e pa ma whonga koe. Wa pea koru ale. Wa ngā o le whakumuinga i le a nganga o ki a polo le kau whaaleanga. Paua ngā. However, e le mawhainga whaia i kokongo ra mauka wai e le i kasi rua aku ai korosi e whonwhikalai i whaasa e le whikau i la mea. So o le halala na e nofo ai mangungu pe o ngungu asa kāri e kokongo ra mauka. Ai ngā o ngā autu mai loa o mai loa whaapurusa na lau mai runga o la tō media. O na fo i la o lai wa lai eiro la kusa o konga lea. A o se upu a ia sa moa i ni mea anoa mo le o ko yese mea. Na o mea leanga. Vai whai la tatou le whaingo leanga i leo wai ai. Vai wo o ai mea lea ia, iai wo o ave whamasimo. Whai le keisi o koe lupe, ai whai kalaisa mi leoka, ai o ai ave lako vahenga i kukongu. Whai le paroka whesola i kurou le whionga le mingiska o whamasigonga. Ai o so ai urungia ia, ave le kangi, ai le paroka, waka ko vai ka kou le. Oh my god boy. Ala le make sense. O leo te whai atu, lea ngā kulou ar whamasingo ma maru e le tā e ai fua isi whamasingo. O lo o lātou whai ar whamaunu. Ai o te whai atu le ataua. O lea ua toe whao ngā e tuila e pamale i tarpipi nisi o whamasingo. E whisosoangi la ngā ngai. O ka maro. O le koe a ngai ko kongor pare menge wā ngai me whamasingo. O tau sila la sa moa i le koe ngā mea. O se kai lea kau ke manga ngao. O se kai lea kau ke koe manga ngao ai. O le whaalu kupe e manga o ngā le ua e a kangi. O ka kua maka nganga lea kua inga kanga whapea. Turaua. Malo, sata malaya ataua. Ia, se waku foiso ia whakauwa ale makaupu whakarangongi e fiafi. Mai mau peanga whaapea o mai le whako inga i le mawhauwhauwolo i ei le sunga le tole e pasai lele. E fsosoangi i le malo, because, you know, se mangaku mai lua mangaku whaaliangi e fiafi. E mo mia le malo se opposition le lei. Au koe mawhauwhauangi i le leipa se ata male atawa me le iwa sfulunga i le iwa. Iwa kausanga ngā back to back e le national. But ngā sā ili lava leipa policies. O policies la ngā lenga māwhua koe māro leipa le iwa. Ia, o le palemengelenga umakungi. O ngofo ma mai kau ma whaalongolongo i Fasili. Teo pe kasi pe rua pe kolongi whai pole manga i ala ko Fasili, but the rest empty. There was no caliber behind the questions. Le winga na le ataua ma nai. A voi le ala tonu na le utu whai atu ai. Wale o ko iai se mea. It's just an empty vessel. Wale wa run out le ko mai o ko. Ale fua mai unga ana whai ngā pārota. Wale o toi tali tonu wina e nisi. E o fo i le vai maunga koru le la whai ngei male a. Ia wale la wafa e si sui e si kama fo i le lenga randa ngei le i tapipi. Lenga whai inga. Wale la wama ka ngā walanga e malo mai le
e malo mai lau makia a lau timu ia yana whaatau ngā pālota. Ila na corrupt mana whaatau ngā pālota. Tu lua mai le fast. Ai ko ele pesiri ai ea le kuko kasi po la ele menga ia. So, ai longa koe fia ka mo e se si lalo le whaama. Only because o le leader o le kai. O ka ngaka ia, le ua matua le anga ma o te as any child whako a whanga wanga ngawhi e ola mai e mua predicting e le koe ku se sui o se HRPP. E o whai aku. E le to e tū. Vai tangata e siri ele o e ka mumu e kuko o kasi ai a manguia o e langolango wha le whainga malo. E siri aku ngā. A le mawhainga e kau a vere fu all fast. I lano le kuko o kasi. A langolango malo pe aku ngati. Pe a vatu ia o le whatu tuanga. E tolo pūlo ia le leua. Se ia fe whala o kala mangu ke le i. Whawhetai lea tama. Wala ngā atato o nei le tūlanga o le tele o upu matala whape o tasi sa whatalua. Tasi le whionga ia tuiha. Le a taua manai. Mai lai le whakāhu o le mele tato o ngani ei. Au a fua le whaamarosia tūla whono wha le nuu voile le whaake au ngai kangaka. O pe ai hoi whaile pāroka le angol whaake mo karasi sa o lea. O hoi whaile pāroka. O whea la le ua tua mai, yes, lai maukingoa ma roku ia. Ai kōro pūro. O lai pasi ma le lima sa fōu pasi nge kangaka o le kumano. Le fwea lango isia fwoi i tama le fionga poto whaia le ua. So to me, o la fwea le kaukua le ua i koko uoronga i kumano. Ai me se fwoi lona fio anga mitulanga whapena. Eyo, wa makua sa o ala fai ungaranga fai le leu. Awa fwoi ke aru le ita pipi, awa ke aru kuko kasi awa anga aru ke ufa le tonu tu ia. Ai manu ia le tangata lai tutu atasi. Ase upo ai le ita pipi. Because why le atawa ma nae? There are no more real HRPP followers. It's only Tui'A Aemaise followers. Pawanga o kakare koe. O ka ngaka followers sa o amasa pota sa HRPP. La ua maroro. Wa maroro wa ngofo uma. Ma maka. Ai koe paua ka ngaka ye i. Doea o tangata ia ai. Ia koe a o le au kaua skuinga. Seta, do you think that they've given up, like the party itself? Because ele kasi ele lua, ele kolo whangi whongo ngā whai, or either they try to have, e kama whai sui ele kai inga. Do you feel like they're just giving up because ele se kali o le makaupule? E koe whoi mai a e kai. Ia tole. Anai, o le tali lea no maua mai tutonu i tutonu o le whaafalitui e le HRPP no maua mai tausanga len tenei le lātou whonutanga mulia. Te lofo le manino ele fionga ia tuia. Na toi tau mawhai kasi a kua ko i ngā la kau mawhai roa. E mese ala le lisi fōlea le ngā le sao aku kokomu. Wai to te le tu fai pule fōu. Le la vea toi ma tuia ma la vea toi ma whaumui nā ma le si au vai. Na i matai o li siu. E ko kele la ko na maua la tala fa mau tala fo ile le mau tutu. Na matua ta pena loa vai ngale sukasi. Ka pena o ile ko varu fo ya le tau. Le to te le ko ngo. Ko na ta pena loa. Vai nga fo le ngau. Na ton. Fo mai na matua ta pena loa. Ole a move la towe take over fo ile le. Ai fa mai o te ile rua tolto ina rua tu mare tu sur fa vai o le HRPP. Ai la tu fofola tunga. E ka ai uma ya fala o so se yes. Te u fa ya tu. Le ala to nuale na o ese isi kangaka. E ala kurka malo stui. O re koe ke winga o kula fongo o paki. E u kasi ia meoma. E u kasi uma la fo nga fia mei. Sa mi deo kare singa fia mei esi. E le ale ngro o mer kokili. Ai o kunga. E le mawhainga mei esi. E u mai kula e pare ua.
o le kari nga ana le o kari mamangingo ku lava ele se tala fu o te ofa to fu se tala nei ono se tala le fie no, they cannot and they can never change ku le pa le ala o fa kuana o le pingor kana le male o le verification o fa maungi o kana ele subia ku le pa markai ka they will never, because our constitution la wa yai le fa violate RPP e pure ku le pa nobody e sauli mongi or ka lea o le lapiki o le alo perea o le poko i e sau e ke keu mai ka aro e mele angarang ko inga e sau papai mai fa mai o si to e ina o matua e al matou fa alo pepelo o a fa alo o a fa alo o le fa vaira nga e ko ke le ko e pule se me e uma e o ki akula e pa e o ki fofilia ia kare nga anai e o tituila e pa to filea e le mafaina suia o le kala fa o le leo mai le saudi mongi ma o fa nga o le mongi ai pisa melia na paua no le tala fa o le matou hava sto ina o matua o le matou hava vai ga ko ye fa so far e le se fainga faia ia kare Sata le atoa ia o le mo le fa maunginga sai lo ko inga i ko lau. ia le sa sai ko inga ko lau. ia we la alo ka. ia na ma na ia me siri nai nana malanga alo ka va ko di pise fa pe o di se fa finge ri ari ko le o sa o di lo ka va ya ko di ka era ari ai no fa pe se lo ma ko fo ma inga la O lo ka manga la a ko kai le mele ka o le va. Nga au di mele ka o le va. Ma nga ia ka ko kalonga fole le wala ka kilo kalonga fa le kalonga se fofo se ku nga le wa le ska ku nga le o le fanga ngele ka aka kilo ngele le lim ka usanga kenge ku ma u ale venga ale kusa le me ngale nga ese o le fie kai ku lai mai kai li seu same thing mela vai kasi ku lai mai ang Tui'A o le mela vai kasi foringa mai la o le ka ko kasi le ala inga fa inga ia le chapipi ai o ke mo fosi ku fa pe ka fio lai se ka mau ai ngo sa mo pe nga fa pela ku ka kaule kai mi o kuila epa e lango e whainga Malo ma fsosoangi i le kele o mea foi sa nga ke sila fia e whare le isa moa o le kele o ke mi e ka le kele nga kalangor ka Malo e nga mea nga whai ai wo le au nga ai maa ngai pe nga mai le langa experience nga e fsosoangi le whainga whare le inga o whainga le ele kako whainga Malo Okay, agree today le mga kule le atoa. Langa you know, if you think about i le lua sulkau sanga o palemia ia tole epa. Telefono tanga, telefo ita i sa ia fono fatasi sa moa mai sa tunu. You know, o ko maila nga le ngofa koe i kemi o fonkanga. You hear it now and then, but o kemi ese fo ia le mero i ko inga o le koe kusa. A foi le winga na le te vai tuai. Le atoa ma nai, pe ana fai atu. E le ma fai nga kako, e le ma fai tato mana tuai na matala no ina ni ana mele le na fai. Pe a fai wa ia tofo ma tuai fa ona umana me na fai. Kako ko ke alua i me sa. Iwe, e kau ke alua i me sa o ile i nga fa ngalo mai le akua mele le ia saulo inga o le uska. O le mele kau kako mangkua. Le ai fai o fi o kako mele li. A mea o mai le ma fa ai a o nga kako le sa o ma le fai ar me sa. E fai o fi inga lia inga makia inga vai le men kupu ya sa. O ka se ma nga nga kupu isa la ile. Ma nga ia fo i kala o kaua sa ulo la ko ia ma le o filiskia me o. A le men kupu nga o nga le usi ka ia. Fiu ko e kangi aku ya Samuel e pipi ia ku ai masaire piko o fo Samuel fo me Samuel. Mai le ku fa ia sa fa penga uma ro sai ro ingor malo mai.
ala le wingor ka o koe manga kua e isala e lungi mea sauro ngi kai profesidi nga o manga kua pe isala e lungi mea sauro fai e se mea nga o le history ala pipi i ele ngo sauro ai le ai se city o fai ngoanga ya sauro ai e handu ku kongo isala e ele city called the city of David ai se le anga e manga kua e le kua mea nga fai ka nga kai uska a e handu isala e ele malu e ka o le temple of Solomon po o le a le usika i o Solomon ai a fai anga i ele nganga o le kua e fa pinge fa mau le nga paua le or kangaka nga ia fausi e inga le malu e ku wai akola au o le fianinga wa leva nga fa ala inga wa leva nga saukia wa leva nga kimu ia akola au nga mai ya musi ai o mai ka vika mo o ka vika ke faua le fale ku wai akola pe ka ia i faua ka vika faua ronga kari o Solomon o le ale wingo o fa so le nga ko fa fonga mai sa mo ai le la no I speak o kere over kua rungo so wika I speak with authority mai lia kua. O lo ke kala mua kua o so saringia ma ko ni and sometimes e kaunga directly avengo le up. Le nga ko si sila kua o le me la ka ko vivi ia ku la e panya nga me le lenga fai. O le o ko le nga uma ile le fiaru isi. Nga o me le nga me o ka ko va ai ku. O le ala me la ka ko sanga manga kua i fonga me. Honest. Pele fia mer ko kere ya kia no o kire po pole ye nga me. Ya. Ele ma fainga ka ko fia manga kua ele kua oe nga e usikai ele usikai. E ise ka mai ko fia so nga kali e ko fa sanga kauma. E ngalo manga me la fo nga de fa ko umai ko ke kaulangia mai me asko inga nga fai ua manu le manga me ku ro. E ai masi ua fai ngo fie nga fa ngalo manga me. Ela nga wo kua ile le kala o le la nga yo ya sa ulo fidi fo ile kua ile fidi sa kan ai nga le usi kai ro sai ro ese le kua malo o yengi me o manga kua i pea he se mea nga o ko ngar puspa ia le ka kala mo ya sa ai anu isala e le ai ma se mea e lau i loa nga o ka vika worship isala e ai se le anga o re kama e ui i longa o langa e le akokua ai sa ia faya le mea fia fo bai kala a kuspa ia I found David the son of Jesse who is after my own heart pa wa le or ka ngaka kuspa ia o faya kala le akua le akua ma nai nga ka vika for my I found David the son of Jesse who is after my own heart or ka ngaka ke lo le faku le akua sunga na au le mali ko tawanga me nga ki fanya awangi fa fia i kanga ka awangi fa fia ni amang ya fai le me ala le fakko le ko a fa o nga mangwia le o sa mo o me kango ye yo nga lima e mangwia o me kuku yo nga ao e mangwia o me ai sa ngo ye e kuku ai se le nga ke fai le me ala le fakko le ko ela na le ka ki kara ngo ai nei me aka ko va vai ni yes o se source ma kua i ka ua lava mfa kukua inga nga opening mea kia umelia. E le mawhai o nga voting ai whafoku ila epa male leadership ale HRPP because ile swing o le constitution la ua yaki. Wa uma constitution kua ile sa inga ko inga ko filauma. A o le koe keu unga ka manua. He holds the power. E nga o ia. So, o la ua ku ala lo le au HRPP e sa ue kama moe. Don't waste your time. Le anga lua me ke maua o le whaalu mainga o oe ka uwa lea roko o lua malau whaangau. Ke le ifua ma upu makala. Ai ke le leanga. E sa ala ukala. E le o oe se ka ngaka leanga. O e le la kousa haungi ko ke kama mo e pa elections ia. Don't even waste your time me ke ka mo e fuar HRPP. A e fia ka mo e aru roku malo a whai e ke aru i le fast. Pe kadia pe le kadia oe aru e kukokas. Ya, ora ko e so ngai ku sa yor ka ku fa so el kula ngale le ato. Maro. Esa o le ka o mai le ngai o ela kala siaka ale funga ngole o fa ke kala si fole lo ka pa loka. Ka ki rok ngai. So le e on se lo fiku o mo ka le pa loka ya tuia.
Fasumar kolo kakapaloka, fasumar kolo pasenga kakapaloka ele paloka ya tuia. Which is o se mere lei. O se mere lei foi le finga o inga o sui ka mo ole kumaro. Ai le mere papel se paloka faia. Ya le faz ko kero kakari, fasu kolo pasenga o sa faka ele paloka ya tuia. Ai o se ngumela le malo i tuia, se ngumela mo nunga. Fiksu lima fiku ia pasengeng paloka ia tuia. Modim fa maoni le Atoa le o se tala fia lea. O tuia o ku ia ka nga ke le la fa ko fala inga. Io ele o se kala fa ngoa le mo sa fata. A fa ye se me ka ke fia ai o lo o la le ke mo kala si ko mo sa fata. Sa fata lua. Io e paua le me ala afilongia i maleanga. O ngore foi la fala la ka ku ave o fe erea. Ave ai o fe erea foi la fala la ka ku fu. Sa faka marku alalo le ua mare na fu itu ya. E nga o nga kau le mau po kalami. Iyo sila le fafika audio fale harili. Sila le fafika audio vai mo ko. Iyo o le asanga o le ale tu langa se ai ia tatou walu le me o ia ua fa ali le finga ngalo le ku malo. Mo ke o fa ku a me ka pungi atu ya. Ai yang me mangingo ko ke sila fia o le vana nga o le va ko ke o fa ye. Ai a fai ua fa amaliinga ua kali le ku malo o ku ia e momolia lo ko sao ki fa. Ya o le ala me ala nga. Mai o la tala le Atoa manai. O te le fa tu fo ya me tau fa pili le io le lui ai folo patitori ta me la tu lole e le fo itala ta sia la fa tala no nga tu ia le ta fa tala no nga fo le o no fo ia mo tango fe tu nai le tu ai nga tangata ye le tangata le ile au ngo i lu mo le por kiki ma tu la nga lona vala wina e te si le fia le ato ale avea ma fo ga fetalai e o ai le tūlanga, o kūlanga i whamingi skai le whisiringia, i le au i ruma, i le anga i ruma. Ai o se tangata i ta oto ai fo i le tō whamare utanga. I le tūlanga o le whafoi ina o le whono o le atu. Ma e ia te ia fo i winga fo i e mawhainga sui pāle mia, e o hare kofu pāle mia. E oe, i le anga i ruma, mela lea sa whata. Ia, awara mai mawar kou sui le leilea. Ia, awara mai mawar. Anga ekele a ioi ai ia rupe ai ia le rupe fa ia le fui ya ai na ona tau le mau fa pena il tato i tu malo fa la li sorry sa fa talua ya na wa sa o le o e siak o se whainga le wara ke wak ngepe fōlinga mai le la kawa nga ia le tapipi o ia le lewa mo se whako unga mele kam whai ai. A ke whako se mea kua mea whawarwa lea lawa. Le whai o se kangi. I se kupe o lai kufa i kongore kumalo. E a fie fwoi ma le lewa la kovia ma suin ka mo. E longo winga o koe ngā kangi le pe a kupu ka pe al kangi fwoi le lenga. Lenga kongi whawhor whamsingonga fwoi le lenga fwoi sui le lisi kumalo a kangi o le. Le sui o lumiskao whai ngā paroka. Ia ke aula ia e kwale make sense lava pe a whai e kupu se mea i kongo o whangi o sui ngenga ka mo i kongo sa whaka. Ai ma se o sumilionga nga kufa. Nga kufa o se kupe wa lako wanga waa iai ma se kupe angu usila. Ia markaimi nga kufa ai e isa whai ngo ngā mea. Ai ia ke aula ko ia o makau nga wha malolo i sunga whai a lileua. O kau o nga kuu kau sui e wae e koe whai pāloka e le kai ako ngāre ke le ma koe inga koe maua isi kou kupe ia pēr whape koskoso ai pēr ma le si tu le Atoa se kuloua sila i le kumalo kuloua lango le mele e tupu nei e tūli a le loto ita o le tangata ma tūli a whai ngā kengi ma whai ngā fo ile le porkiki le anga iwa iai ai whawhewhia e anei kumalo ngā kouwha mai e a makul whakukuanga a whai ua uma e ngā ua le e se mai ni tu ai ngā whako si ngā obvious fo ile le
A o le mea le ia te au ia I le tupe le a sa fata le a le milio. Se furu milio. So le, e ofo lo uloko ia le le ua tu lou po oi lava. Ai o e ave ia mea. A o le mea ua le vanga kou wau ngangi pe o le whaakarikari kimu a opo I laso. Whaakarikari se kimu e kou mai le langi. Ua le vanga kou whaakarikari kou kupi.